kandi turi abatezi bakaru ntwe muri kira government ituyire sente zitu zo musoro aba tuyire sente nyingi zo musoro ezitu kusasura ranisisi tusasura misoro mingi aka government tuyino mugasara government ne tuya musente wagura sabuni narwo musoro gwa VAT wagura sukari ari musoro gwa VAT wagura soda ari musoro abari kutureba ha TV West yogo yabarikiya person wabashubuza babinja barukomoro rukaga atereka tubuze na nabashubuza abandi batugambire ndabahanikire bande nibereza higuru abashubuzi reka tufone yo mushubuzo omwe atushobore ahabwenshi nibesharinga iwe nshonga yawe nicece chipapure cyo yine necaki nindo cyerereze to kwenda kukitahansa enshonga yanje nemwe bibenda kutubinga omukatare kitu akatare akutukoramu akutuparakasezamo benda kutushenya tukumanya abwenche benda kutushenya balandroad abatufu nibatugambira ngo akatare tubakwenda tubakishiriza na balandroad abatom tubakishiriza nabo bagamba tom ari mu nsobi y'amani naenda kwiba katare ka makanitsinka ka balandroad kandi batabanize kwikizangana amazimana gashara landroad na baryoke nabakora obukiko bwabo okwa hansi baryo kombe kokwa hansi oko mizi no hibombekire ngo no hibenda kubafura ababizi bakabateka oko nabashubuzi bonde kandi tubayino bashoboriye ngo nimenda kuteka yo no shangane byabo bonkabo nimenda gukora katara kabo nkabo iwe omukatara ka wamara mu mwanya kinokorera mu cyakubonka hatu bakakahenda okaheshanga niwe nyombizi nimbiza kandi ubunkubija akatara kankamazine myaka 10 ndikabirizamo ate shaheje banshenya tinyene nahingu ayinkusubira hinazi ntafunire polisi ya government kajyangu tuzaha tuzikora kumanya aho kurasa abari kutureba abantu yongera kubahereza amakuru gakatare ka makansinga bashubuza hano bingi konkantu za kubaretera omwe hari omwe reka tureba abacara bono bagamba cy'abacara nindani mu mayeta bo mu kintu eki ariho cy'enshonga neha yiwokora cyaha kandi okwenda katare nchimanyisa cyariho okwenda katare nchimanyisa amazina ni nyetwa na Rianet Narongo na mari myaka 20 omukatare mukazi wa kindumu 2025 ko kubanza ndio mbazizi w'ekiharani landlord wanje takwanga nkurakurana najikunda no kulenga ahubwo kuba esaheji waza hakazwa kindumu nangwa no buzubiri kuruga hansi kina hansi na higuru hakazwa ko nako mushara Hilda Black asimire Hilda Black kombe kireje kanda ine na capacity yo kombeka kwiha hansi mpaka ahamutinda hiba kugwendo bani zinga hiyo bani nanka nizinga hikanyina zinga hi wetane miru konga cha muteganisi wakaza kura ya hurangwa higuru yeye bahaguriza hati yaye buzogo waguzira higuru yeye no hakandi we naza kutandika kombe kata atakutandishira haru we kaine capacity yo kombeka kwiha hansi akagwisa higuru hate cyo kikamuletera butikirizana na association nambwene byatomu na group ye tabirumu takwetaga na kubimanya nibyo kufuruka manya kuhenda takubimanya kandi tarurede kuhisenya akazi kayesha nabagenda bakamuronda bakagambana we bare munonga ogwe no mucyara mwamuhurira konga hina kiraha ari omushijo ogwe no busungu bwana nabo kumbarura nantamburize nabasanu kubaruka shobori we nshonga niki muri hariki ekiri hani amazina n'umuhwezo Moses ombizi wa makansini itwe okwarenye no busungu itwa babizi turiyomba bizi nka maganasha twine mu program mu no bakugira ngo hata bashenya tuyomba jangu tweyiye bashenya itwa ababizi twino mbenda tuzokwife twerondere banda twerondere buri kimwe cyona tine turi abantu maganasha ngo kuturya babizi twe turiyo mu program yezo ahabwo kuba bomba jangu no bakugira ngo babasengura abantu bateka kuri ife itwe turi mu no kweyiya mwe nitwe ntwefonka abana hibaci bembwa nico kutusinga yitwa ababizi twine program kandi mbatuyaho musoro kandi turubinji habo kwe kuntangaza ababizi tinkureba abachi mutakuba consideringa munonga nawo atferi akalgo mbizi ahabwenchi tumukutureba mu magezi echa kabiri abebembezi biti na muno kanso yomu kanso yambara agarahanga baturire mworukwe no bwano wetaro waze ngo hatoketeke rya side meya agaranga rebe byenyuma uko waze ngo side mera na no mushaho wifeba kuza kuteko ko ninde ngo ayine mwaka kwata abo kuba
meya wakuriye munosi nanko chabwisho ninde naryo meeting nabachi na barand road konkitu ito benye nabinji taka tu meeting agawo na meeting na barand road abache mwena nteriraka ito bakatera masinda bagufu President Museveni deba turyaha turyabawe nyoni ndagakashari kashari nono uchumanya turwano nco kwenda kitaryecu agarange kumibirabura na mukaga nkiza kutangaza batutera Rome. God bless you. Webale munonga ejejo mwagireba akona katare ka makansingi akarumwa abantu bakwika omurukaga bashubuzi atesha eji twino mucyara mukorogu nawe nanisha bamporere nshonga ze ikiriyaha niki muyono mukora ki akataro kashenya nyoka njamba baretere ntunguka nyoka inda mwine pande mukucakanisa obuzubu burimbu buriyaha Landlord Association gwenka barandlord akatujanaza kutuhereza certificate ejo niyo korera mwaha emyaka itumaziremo tinkumanya wanaza kutukeza certificate yo kusima tukakorro mtu akumakatare tinkumanya ko kandi ntura ngina batuguzira higuru abahigura no bakutega nsano bakwenda kutibira katare nyowa hansi nyenyine capacity yo kweyombe cyakorga higo mpaka higuru mwaruhanga nayo kanimkayo mbwena bakutega nsaba kwenda kutushenya bakatwibiro myanya ebyo tukubyenda rando daisharebe abari haguraunde babanza guraundi abahigura babiyagurse no bakumanye barutandikira konkanya wenyenye suppose tukwetandikira hansi taroko wakoza kontandikira hamutwe okoza kunza hamutwe mwene cyo kizubu cyange kinyine webare munonga nazeze nshonga zakatare ka makansingi eshaheje abashubuzi bakera kwesharinge pande babahanikire no gukora tubakora bariyo bine nshonga zabo hatu twafana n'umunyeto tushobore nshonga zawe nzi gamba hose ombugufu amazina ganyino nyetediga ine bucha ho mukatare nani nshaba abakugira ngo bahinda katare kugira ngo ntwanga mutenda katare akatare mukahenda batoni ntekateko buri bokwenda katare mukatugame mutaye ko mwaka imyaka nkenga ho misho mujangu mwenda kwenda katare ngamutobwi tubenturetenya ho mukatare tureta kilo 10 kilo 2 tuguze nyama ko ngato netana kilo 5 zigumo mukatare abwencha abantu kugira ngo akatare bakakasenya buri kutambura bambuza ngo akatare kabanze mukasenyire mwaka senyire muine plan nibabiye kugira ngo akatare kasenyire tu akasenyire katare bakasema bitu mugarike tubaguze nyama nana bengito tukizine nyonyi nenyama indete nyama iriyo mbucherumu abo kugira ngo bakatusenya tubakatusenyire tekiro mukatare nakako akatare ka makansingi karumwe bintu binjo wa kamera yarabya mwati noza kureba baguza bine nkito bine nyama bine byo kurya bine myenda so buri kimwe kirya konka bine nshonga zawe zikubanyiga ogwo mucyaro gu nawe ahiya hanikire kipapara obayine mani kitakwenda kukiteka hansi yo mucyara we tushobore aha bwinjo riyo no yisharinga tubaza kukomera amazira mbanye tankunda ruri nyine hotel siyanze kipapara bakurebe nyine hotel hari amakanisi nyechukunshobera nabo kwenda kufurira nicyo ninda government kampare kane binga bento bazingu bargum omuntu bazi bagende kandi bo benyine bo baromba twaro omuntu bazi nyewe nyine hotel hotel jino baza kugitwara omuntu bazi ninga mbaza kugire ko mwanya ne uba omuntu baza no gumwanya guba kwenda kubatamu kufurikiramo nuko kwenda kuteka mahari yo mucyara ambizgona nigagenda suwe jiona negenda esoherazana nihoze kuraba when hatsi abantu bakubakora ki emo mukabeno mwenda wabatahini kesi kucakubaho bakantu harungi aho pasa kurango hatekemere abantu barya bashimirwa nko kwakwiza mukatare bo benyine abaromba tubingana bo kwiza kutwagira nemere konke cykunshobera nabo kusanga baromba teko omuntu bazi kingumanya baryari we bare munonga nzagumantu yongera yo tukubabuza abashubuzi n'ibingi kandi buri yomwe twenda tumuhereze chance agambe ogunore yahereze kumbakoresha yo nakazindaro nakanyaho sebo tushobore aho wenje nonagamba enshonga zanyu niziha ezikubaretera mwazo mukintu nkeke kimwasiba mwerizo we bare munonga ninsima ruhanga abo kusanga ngo esaye gituryaha kandi aha bakatare kitwa makansingi n'uburungi bwako akatare akaka turumunka basubuzi kandi turumuraka barandodzi turimpatisize kushikankina omukataraka konka patemwe erukwenda kukora nkeyina mani kandi etakwenda kurikiza n'abantu abari mu kataromu barumuntu bateganisa munonga ahabwe nsonga nkezi
bagenda batekaho ibirango munonga aha ama TV ama radio abo kugira ngo bine sente ezikubasa kukiza ezitwine kugira ngo makanisingi bakagisenye makanisingi teka senywaga nakatare akatwene kakoranka burizu kandi akakumanya muri mbara yona nangwa no mwihanga ryona ahabo kuba niko katare kakubasa kuguza ebikade munonga omurimbara omunsi yona hishi mwe nabwo cyo nakatare akina mani kandi akakina mani kureka ahabwa byaba kugira ngo bine sente zikushira ezezitwine nkitwe nk'abasubuzi bake nibenda kusara mu kutogamu ninga sikutabamu kusanga ngo mwene bakutera hansi bakuturabya mamisho bakutinyoma ngwabo kugira ngo twine sente ezikubasa kujyastyo ito abasubuzi ntutera umuranga aha ba customers bitu bona abari mu nseji akatare ka makanisingi kakiruho kacurire kandi abasubuzi ngo kumukubare yabona baryaha uzimazuma barino bakora kandi ntwengero kugambira ba customers bitu mwizire kimwe mutagire enkito tuzine enyama tuzine furniture tuzine myenda tujine buri kimwe cyona kore kanyo kinkusaba no kusaba kugira ngo government etwongere makasente tuyongere okora kwa nasaka tarikiti kama kanisingi akakwetaga repair tukore repair eyitwe kwetaga kusanga ngo twigura umuhanda guzeho akatarikitu kabwende kugero miso webare munonga tyo mukatare kama kanisingi omushija nko kuyabashobora akanuko katara ko kubana bayena kenki to ekikade ito twatugura kuno original ngo mushije ko yagira ngo original konga tubaguze nkito zonka bine byo kurya bine emyenda bine buri kimwe kirya abashubuzi nibingi kandi akana kamwe akatare obutare obukirayo okugira emyaka minjo muri Mbara City nkambara City iyo yonkane yogobamu ako bana kageretere mishoro nano mushubuzi nari haha akasenta shashura fees areberekaye konga ntuza ko yongerayo tukirya mpaka izo bariona tuzaguma ntubabuza ogo mukazi ari hana ndeba nimpamyango abasa kuba amazire emyaka mingi arukoro mukataraka no korera muki kandi kuba kashenyo muringo gumutakwikirezana iwe ngo mukazi noza kuferwa cyakataraka nikakuyambaje akataraka mazina ganje ninyemeri kumushuni akataraka mazire memyaka 30 ndirandi rodi nkakora nko mukazi nakora nkija ndyo mupangisa naguramo emidara yanje ebiri konka twunkubandi yaho tomo grandrodi wa barandrodi ngwanguriza higuru kunkura ngwaguriza higuru mu Uganda kanimba mu Uganda kabataguza higuru yabandi eji ni Uganda ninga nensi ya heru niyo nkurana bagira ngo mbaguza ahiguru konka nyonyi no bujubwanje ahiguru yanje yaguriza abantu nka 20 kandi nyo ariyo nambinga na ahiguru naguza abantu miliyoni 15 ahiguru yanje ahiguriye midara yanje yaguriza abantu miliyoni 15 kandi nyo kunkuza kumugambira ampe mitwara 5 kandi hachapa nduo mazire emyaka 30 kandi nkoreramu nimpe umushoro naheze emyaka 30 ndikwe mushoro ya government konka nindeba nampe mitwara 5 ndwo mukatari akatare nenda kaguza webare munonga bari kutureba twaturi aha TV West tukugezaho kuboreka enshonga zabo shubuzi tuzukwayo nibingi mwahurira bari bashubuza rukaga buri omwe tukamubuza ogo mucyara nawe yanandagamba konkantuza kumuteko mu gacenshiro mu mwaziyo so naningira ngo mureke turekera aha ebinge bikwasirena nakatare kama kanisingi enshonga zabo biko bakwataho nanabariya side ndija bakwacyuzinga bona ntuza kubereto mu makuru gita gacenshiro mu mwaziyo nanisha ngo tubarekera aha nabandi Abdulkarim Sengendo ndo kubahereza amakuru ganyu aha bwa TV West kanyanda no kubasima aho gumana muri amakuru gitu no kubashaba ngo mugume no mutagera ntuza kubahereza bingi ebukukira aha no tumakanisingi yonka but amakuru kurgo mbyange bingi aha bwa TV West nasigarandi Abdulkarim Sengendo reka mbashabo kusibaje nano kugira amagara marungi barega kuya bya kutwara Nehinda Nehinda
bamwe bambajya ngo n'icharara numuza kuri wensiri tugamira amazina gawe na no mwanya kugura abanyeta mugarura Johnson ndarandrodi omukatara ka makanisingi ubwo mwanya uguturuhesha heje kutwemerireho no mwanya murungi amizi tugarho kandi obujubonire ababe bagamba ngo hari yensiri n'icharati imana biruganka hiko kanyo kuryo kunkuro kwanje habonire harije kandi abantu bazakuzaho bakorereho batungireho busingi bari yakano bagira ngo process yone yo kwija hato baraje barabize mu Orlando Road nkabo iwaha wencho ri umuryaba tugere ngo yoka barya mu rukwe ninga bikagenda bita side yanyu apana tinda barire mu rukwe abo kuba tahantukore nkiko za Orlando Roads abantu nibije mu nkiko bakabanza chairman yatweta twahika mwanya bakuza futandika twagureba twashanga umwanya gurije okombeka kwatandika bagaruka chairman yatweta ya tworeko bujoyi bwahika mazima ahantu harije tine nshonga ogwe na Orlando Road nkabari yabutwarga mu ruguru kuriya akatara kutugamba ko bakuza kufurikira mu nkaka no mukareba ebyo batemu kurebe bya white aho no bakuza kufurikira ntwenda kuguma ntubuza abantu ogwe nawe na Orlando Road nkabari abe nandumu abantu mbesharinga bakugira ngo ogwo actually ogwo no mutaka w'umwanya ogwa Andrews ntwenda tushobore bagira ngo umwanya ogwo n'ikishara no abantu binje birebe no bombe ko mbishara tushobore nturamajwa imwe muri mu kishara ninga no nyowe nditujatemba Godfrey aho bwiro ubu nyine hemyaka reka 18 tinkarebo kishara kuyaho no rebe nsiya biratandika ninge kutandika nibakireba nk'ikitinda cy'amani konka katareke tukari mu mwanya bari kareta umwanya guhurire tari mu kisharara na wareba amajwa garimo twine maha aho bakorera tayirizi ninga tayirizi ya Western yona awuzi kwikira uzimazi mataye mu kisharara emyaka yinye nahani minje myaka 18 ntwire mu mwanya ogo kandi na chamani witu nka ninga kansara akatugira ngo norukutona ndakurukora chorus okurgaha amahembe gende okwambuka Andrews twine kuteka ningo ishitwaganse shiba tuhire turareba batuhere chorus so chorus tekaraba mu rufunje so kuya abantu kutandika ikintu na yesarije bakagira ngo ugu ni mwene nanka konka kahindike shonga so akatare kitwa ko kureba karaza kuba katare kamani kensi yona naho bo maramakanising kujombeka abamwe ni baguma abamwe baraza kwanga baguma hakatwenda kutunge nkutoko rwo mutawuni kurga amahembe gende makanising yona tutugira rukuto kwisha Andrews aha hihinanye na Museveni itwe tubanza twara bakarema road tubanze twara bantare road turazohanye na Museveni naco nekintu cyikushwaza president witwiraga ati no rukuto urakirekanisa kurga amahembe gende kurga makanising tusasa we bare munonga ogwe no mutaka w'umwanya ogwo bagira ngo no mwanya gw'ikisharara guru mwensiri we yagira ngo rusiri turuka mu rumaga konka hati nafu no mu gishogu akataraka kumukurebe nyuma yanje batebyo already namaduka ariho abantu abatiremwe mari yabo ogwo mucyara nareba ine myendo riyo dariyo naguza shobora umwanya ogwiwe nko mushubuzi ekyukayirize kujya kuno n'ikinindo ine business ahane tambara ninga bakunagire kuno wagwe ngabara bunonga amazina netujike dora akatare kukayigwire nyowe nija ninkora ninjye umushubuzi nanke bitete yana nenkito konke biro ebinamaraha bantu mwe ninkora kandi ntaha nshemerigwe security njine nenjura keri kugwa mazima no bakugira ngo nekishara amizi tega kantwire nesiritinka zirebire nge numwije tukore ogwe no mushubuzi mwahorere bigambo bye atesha heji nasara mu kugira ngo tufune ishenteko ogwe ngo abantu bagamba ho kuri bo bakugira ngo akabariya murukwe yabareta ko no mu kishara umuringo gutashyikire yabebuzaho yabana goko sebo ntwendo tushobore tugambire process yona ekimwe yono muza gukora wenche n'umushenya katare ha wenche mwaronzira umwanya wo guguruguta tutandike n'amazina gawe na position yawe amazina ndumukundane Tomu kandi ninye chairperson wakataraka ka Makansing Market Landlords Association akataraka ka Makansing nakatare kakuru nakira nubwo karebo karunakira okubanyona akasya mu myaka irukikanki 15 kandi umbuhereza namwe nasya mu myaka mingi ayitwahikana no kufuruka kine kintu turakozere tutagizere rukiko
kwa history yako tinkwenda kugiza munonga kandi mwene tubanga bangurire mwako bantu batuye no bwire twakakoraga kintu cyo na tino rukiko twine constitution ne turagira ngo buri mwaka tugira urukiko rwabona kwihaninzo mbwebembezi tinkarenze yaga mwaka tutagizere rukiko ekinde cyamane kiturukora kwa kubaho inshonga yona tugire itwete extraordinary general meeting tinka planning aganyenka ni planning na barandrods banje abo bona abariyono bagamba ngo ayitukuza tabonire twina tendencies zenchiko no kuzifotokopinga zona nazo photocopinge kuya ninzo mu leadership kuya ninzo mbwebembezi okusyana no rukiko rherero kirejuba urwijaho mu wike wiri naha irayitingira amazina gabo okuba nimba manyi barukwizo mu nkiko zanje turukutisa tutwirite kurganismo mbwebembezi twenda kombeka twasyanke myaka nkashanga abayebembeza barjiro barkwenda kombeka kunaza munatandika kwenda kombeka onkici tuye kituburizo kombeka zikazirye sente bwenu twahire ibiro byawire twahirize kuba kuhende kwenteje na naba abahereza be sente bingi ayito abiye tuzanturonde sente batushaba ngo twineho ki aza twashanga tine kitwineho bwenu hati ibiro byawire tukagira urukiko kutwahereze kugira urukiko twikirizana ngo tuombeke urukiko rwabandize rukabo kwezi kwa mushanju twikirizana ngo kutwashitamirana nabo kwenda kute sente batushaba ngo tubanze teko kimwe cy'ikumi sente ziturukwenda abo kiko rwabona rwashitama twashitamo mu All Saints Church basement ahiba memba bona no bakubabo kugira ngo buhariye siri ayibabire bari twikirizana ngo tuombeke kandi buri memba arete sente z'urukwinga no miliyoni mushanju tusiye kimwe cy'ikumi tuombeke rero abo kutereze sente batandikira aho babone kutereze sente nangwa yino bona hora yagamba bo miliyoni 8 na mushanju twenda kwa miliyoni mushanju hata bamwe no futandika kuza account tukigura accounts ziruho ziyonza aho sente za construction ukwezi kwa 11 twagaruka twiza twashitama ha sitensia twikirizana ngo tuombeke hanuya twikirize ngo tuombeko tufurire abantu bitu ba tenants bitu kandi burukiko no twire ntugera ntuba twine mu ba stakeholders bona stakeholders nbahi office ya RDC nebe ino muzwekerwa office ya town clerk nebe ino muzwekerwa office ya meya eiza meya na yizira nkorwa hererukira ha meya wenyine owekitini saka chebeza kabaryaha kandi na no state division ya nosi owekitini sa cyagwisho kabarwa twakora resolutions ngo twize twombeke hanuya ntarungi twikirizana twena tukatakatiro kintu cyone twikirizana ngo twombeke umwanya immediately bakora resolutions kutwakoze resolutions nazo twa register of companies ya certifying and certification ziri mu stamp ya register of companies itwe twatandikiraho tuturagarize nyuma bigere twatandika kombeka umwanya twagombeka twatandikira office nungi munonga nogere babuseri twate yabuse ko crossing tuzana seri twargo twaza ifoto ayombeka toyire tunungi munonga eroho irumwa ubutande bata akasenta kayombekera office ejo nabari abakataho ninga eze sente buri muntu umuruzosho zezo twakozere tukikirizana ngo buri landlord orkwenda kwiza kufuna kunuyo mwanya okwenda eduka nashashure mitwaro 9 orukwenda omudara nashashure mitwaro 2 hata abantu esense zibayemba gumamba shashure ezo nizo babimenzombe ku mwanya ogo abantu bingi bashashura abantu bingi babukinga emyanya yabo omubiro byakurasireho twagaruka twabeta umuryo gwo mwaka mu kwezo kwa hwire twaboreka itwasiyo kombeka meya akaba ine representative RCC akaine representative buryo mwaka bakaba ruho twikirizana ngo ebiro ebye okwezo kwa katano 2015 tufurikiro mwanya gwito musya abantu bize izo omuryeje wike hwire orwa kashatu nizanyizire twiza twitwenka office twagifurira kyo kwa tuma tupangisa kandi twine office ayehurire office yite hwire twagumenta tupangisa twagiye kufurira kureta office kunuya twayeta RCC yija twayeta commercial officer ya representing council twayigura office
kandi twine speeches zabo zona batwikiriza ngo itwe tutandike inzu yone ready tutandike kureta abantu batandike kuzo mwanya ogo mboni cyamana ninza kushwa hekirimi twatwino budakika bukeno ija kutsasara konka ntwija kubahereza ntujya kubahereza obwiro bundi kugira ngo mbase kwija kutushobora enshonga zanyu ati ntweno tuhereza ubugambo bwo bwa muhero umwanya gwa kuriya twagureba abashubuzi abantu besharinga twahora enshonga zabo batugambira umwanya kuguriyo mu kishara kandi iwe cyo kutugambira n'ekindi ntura abayombekere twarebera abashubuzi abaramu twagamba nabona barandrods abashubuzi ndo bahereza butumaki tuhereze message yawe kubanga bangora ndukuza kwereza abashubuzi banje amaraka ga muheru na amasuko amisho ndigerebera akatara kitutire kundu yatkatire mu shaho ningo mu briefcase nkasibirine ni wayi wizira hanu ya wareba ebiruhe bindu gamba no bereba kandi nakatara ko ruguru wazayo ngere ikarumu amaja minje nago kugwa aminje ngagwa mwenzura nyonko bujo bwanje ine ngo bujo bibiri nubutura nambwe ntweni kantwire nindwana na tenanti amanyontera amabatana mujyanto bunkwenda kombe kifo ati nkwiza kugaka kwindwa amabatkana katekwa gandi echa kandi itwe hanu yatwina approved plan kanso ekatwereza approved plan yogo umwanya bwo kombe ko temporaries twina approved plan eyo kombe kaseri twine nema certificate nema iyo kabeta terechega mushanza gamba kanchereke ekabeta okufamisho kwika kutwereza certificate ngutwombeke kureba ngo nekisharara riri nkibasika imwe bareba nanyenzero mukoro opinion ubundi numbasa kwa murunda n'amahurire hano yana hariya konkani mu mukoro opinion imwe kumwashikaha nimureba ngo amizi gaterami mazimane ngazerera amazuga ryo mumize tunekizubu ko kuza kwambuka rondo bwato mwene nishaba abashubuzi bagenzi banje kwa nanyo ndi umushubuzi ubundi ntakushubura mu makanising market and land road abashubuzi bagenzi banje nimbasaba mbatebekanisi zo mwanya murungi muyize tuzaho umwanya umusya kandi sente ziriyo kuko banoreba round agagona n'amaduka g'abantu kurugariya kukikampa bariyo mbakore center muza wholesale area ni Dubai Tiles agaga n'amaduka ga wholesale hari yaruhamo abana bakoreraho imported boards bazukora designs no kwetorozo kamera orebite turya gati kandi hihi kugira ngo kuturwo twambuke kisara tuzomazwa gandi bena gamajuka gamare emyaka mingi esire bohona kazitaka bitaga esiri mwene ito makabyiti tukazurumu kantuzomubutimba bwesiri kweza kubaza gesiri yesiri teyine mubazi bwesiri omakabyiti mwene ito turyo mbisara nyondi akokongera akokongera akasozi niye kayanje onkana nyo mukanjara mwesiri wabare wakita biricyabe kisara wabare cyamane bugambo byababingi kubasa kubigambo mukiraka tukabehezayo akatare nikaka hatinyana tware kimwe kusya muryango gwenye no gwakaduka obanzo kerebere cyamana kigure tukareba ngano basa no kuba bakasibire ninjira cyamana twigureho turebe oruije no muruhurira no kwakaduka yakigura ngaka kaduka no bakareba tubasa kutahamu tuboreke muri ane medara bagitebekanise ahantu habashubuza aho barayino bakora so ngo kutwatandika makuru gitu twatandikira akatare kuriya akakura kuba kuza kushenya wari abantu kubana beto mwitaba kugira ngo apana tina rukuza kutwiya mwen twagira ngo tushike kuntubore ko mwanya wo guturoho tugamena cyamana batushobore yatushobora twagama n'abashubuza bari yaha twagama n'abamaharo barandrods n'abahereze kufuruka so ningiro murebe wa TV West wayerebera ecyabahiri izoba oyecencyurremu ekikire nekigwire nikiya omuhereza wawe nasigaranda Abdulkarim Sengendo ahabwa TV West omumakuru gita gihangwe bikukiraho noja kubireba omumakuru gitu agacencyire kandi uko kutwaraganiza cyamanzu ja no kutaho program abashubuza batubete aha Radio West na TV West nizombe hozitwe zitine za Vision Group babase kubashobora bingi bitabasa kubahereza ako bantu batwina kire kachi reka mbasiburraha tureba no mugacencyire webare munonga senior Sengendo Abdulkarim kubasa kupano tusiha makurago agakufa umukatade akamakansingi amakuru aganda of course ntwesigangu numwijaga turetera umakuru gita gacencyire